Menyo yahlak pa laipu moilande hadopa channel ane hadopa ala video kaya pone ya pu Ngaolan awang ne chayadam nang laipu moilane shinge ane chaya yahlak chinase karong yu Ngaolan hake pongadam nang Konyak Baptist Pumenok Pangchim KPPP kaya yong wong pong ne myangbu Ngaolan pha pu tang me taweo hake pawa chayadam nang KPPP Ngaolan me niyom pa ni se iyang Konyak Jingyu Jingha Pumenok Lan me ane Chila Town me bu Pumenok hayang fellowship lan me October ni se bu ba hanyu ni teninga date 8 October ne myangglap hadaw ni Pumenok ane fellowship lane yoyoy niyom palande isie minyong pa bu ni ne yahlak chine ngonang niyom pa khungdup lili me yasan wongpong ne myang bu ngonang iye ma ngobu Pumenok karlan pumay ne myang damnang Judai mongsanga ngok bulande mongyong tamnang ane takai tien balande kawang de yo bekame maidam nang hakke yoi noksa hai yoi tuisau ang tau yang mi noksa hai mi ayen yen ne ngang kawang sausan bu niyom balande minyong pa bu ni ngok laka yong subu KPP kaya ibu ngonang hadaw ni me Christian karlan tumane okma yoi Pumenok niyom bade Minyong pabu cards pabu oklak Ngaolan pabu oklak ane hango ye pa okya boy mongmai niyom ba ni se iyang wis ne myang lak chine KPP kaya ibu moilande chaidam nang Manipur Chief Minister N Biren Singh kaya hardwong ni Free Movement Regime FMR Myanmar phai ngopu lakka tamyang ki se inang to mana singa yahlak chine Free Movement Regime FMR hisab me ngopua India ane Myanmar border mebu India kadalano Myanmar yi khode 16 km tai oklak ane Myanmar kadalano India yi khode 16 km ong oklak se ibu ngoyangki hakia border kaya kem hayong bua chande yengolak chine Manipur Chief Minister kaya India sokari de ibu Ngaolan chadam nang Hadaw ba chang me ating me Free Movement Regime yengolak ima anyay ne India Myanmar border me chingyoy bu konyak tumande hadawa may bulam advantage ne menglak haya ya may bulam disadvantage ne menglak hadaw tang mo tumane te nyolak chine chadam nang All Nagaland School Teachers Association ANSTA ane Nagaland Government Higher Secondary Schools Employees Association NGHSSEA lane Nagaland Government de man pabu salaries ye pagama pen down strike ngolak se yangi Commissioner Secretary School Education and SCERD the pabu representation me ANSTA President Kasido Sumi hayang NGHSSEA President Karen Sumi kaya Nagaland me ngopu lai palane salaries hepa kakshua yetaubu sangsi Ngaolan ibu ngoyanggi Concerned Department de manpa bu salaries palak chine ane hakibu phaime yengolak se ibu monghambu Ngaolan ya kaise ANSTA ane NGHSSEA ni kaya ibu Ngaolan chadam nang Meni hardwork ni Assam Sokari meeting me Torka puja mo shaw me Assam Katalande Ngaolan ma bu phalak chine taishang ayong oyanggi Hadaw Ngaolan yo me Assam Sokari kaya 3 lakhs doctor ngopu class 9 soko lainyo nahalande 13 October ni bicycle phalak se inang ane hakiamu October 16 ni 2 lakhs 32,000 New Yonglande microfinance launching debt free certificate phalak se ibu Ngaolan chaidam nang Konyak Union kaya mok se linglak Ngaolan Jingyu Jingha hai Chila Town me ngobu Konyak pangyu halane chaye linglak chingne nanpyang bu Ngaolan hake ngonang tenyingani Konyak karong me pang butak tingki hayang scraft tai foda yong cha lone tainang hadaw tak cha lone tai pu mebu laklaka alam ma yenang hapoi hadaw tak ye taklak chingne tuman ngopu nyoy jingka mik ane tuman pumhai tangda chawa anglak wongpong se enang tau chine Konyak Union kaye yoi ngopu nok sau yanglam nala mebu phumha hai nu sakpu alam lili winlak chingne han mong cha me ni me
Chào sa bu ni sanitation days ngolak chine konyak yunen kaye phabu nan phang Ngaolan hage chadam nang. Tenyi bu Ngaolan halan ma sonang lai bu moilan de menyong phanang.